Мен азыр фармакология сабагынан Aven 85 порталындагы жүктөлгөн сабактарды үй шартында онлайн режиминде аткарып жазып атам. Сизбе жеке, мына биз онлайн аркылуу онлайн сабактарын өтүп атабыз. Aven жана WhatsApp аркылуу. Азыр Шайбекова Азиза Рысбековнанын педагогика сабагы болуп атат. Мен P219 тайпасынын студенти Карабаева Махлия Араповна. Биз өтүп аткан сабактарыбыздан каныгып атабыз. Түшүнбөгөн жерлерибизди сөзсүз түрдө WhatsApp аркылуу суроо жооптар болуп атат. Бул менин кылып аткан иштерим. Здравствуйте, дорогие учителя и преподаватели. Меня зовут Белоусова Полина Павловна. Я студентка естественно-педагогического факультета группы P218. На данный момент у нас проходят онлайн занятия по предмету педагогика. Наш преподаватель по этому предмету Шайбекова Азиза Рыспековна. Лекции проходят довольно-таки интересно. Мы пишем, читаем. Если у нас возникают какие-то вопросы, мы можем спокойно их задать нашему преподавателю, и преподаватель нам их разъяснит.